prihatin begini, dok pesan beli mangan jadi sekadang ngejohin pandekan di bengi mati nyakit hati lemah bedang stada adine bakat tenang tanpa guna beli hidup tanpa raga hati yapim tegak hatin beline dot pesan beli mangan gadi sekadang ngejohin beli pandekan dibeli mati nyakit hati bakat tenang tanpa guna beli hidup tanpa raga hati yapin
sepi.